Pozdrav svima! Danas ćemo razgovarati o važnom gramatičkom pojmu subjektu. Bez obzira na to da li ste početnik ili imate već neko znanje iz srpskog jezika, ova lekcija će vam pomoći da razumijete ključnu ulogu koju subjekat igra u rečenici. Šta je zapravo subjekat? Subjekat je jedan od dva glavna rečenična člana i označava nosioca radnje, stanja ili zbivanja. U rečenici mama kuva ručak, mama je subjekat jer vrši radnju kuvanja. Riječi koje najčešće vrše funkciju subjekta su imenice, ali osim njih to mogu biti i pridjevi, brojevi, zamjenice, pa čak i glagoli. U rečenici dječak trči, imenica dječak je subjekat. U rečenici ona spava, zamjenica ona je subjekat. U rečenici najbolji će dobiti nagradu, pridjev najbolji je subjekat. U rečenici drugi su ćutali, drugi je broj koji vrši funkciju subjekta. Subjekat može biti gramatički i logički. Gramatički subjekat je onaj koji se može dobiti na pitanje ko ili šta, odnosno subjekat u nominativu. Dok je logički subjekat onaj koji se dobija na pitanja koga ili čega, kome ili čemu, koga ili šta, to jest subjekat koji je u genitivu, dativu ili akuzativu. U rečenici knjiga je otvorena. Subjekat knjiga se može dobiti na pitanje šta, što znači da se radi o gramatičkom subjektu. Dok u rečenici Marku se spava, subjekat Marku ne možemo dobiti na pitanje ko. Ne možemo reći ko spava Marku, nego kome se spava. Zato je to logički subjekat. Dakle, gramatički subjekat se dobija na pitanje ko ili šta, a logički subjekat je onaj koji se ne može dobiti na ta pitanja. Krenimo sada u dalju podjelu subjekta. Gramatički subjekat također ima dvije vrste. Može biti izrečen i neizrečen. Izrečen gramatički subjekat je onaj koji je predstavljen u rečenici nekom riječju. Svi do sada pomenuti subjekti su izrečeni subjekti. Neizrečeni subjekat može biti sadržan ili izostavljen. Sadržan subjekat je onaj koji se podrazumijeva. Kada kažemo umoran sam, nismo izrekli subjekat, ali se podrazumijeva da sam ja umoran. Dakle, u rečenici ne postoji subjekat, ali znamo da se odnosi na prvo lice jednine. Izostavljen subjekat najčešće nalazimo u dužim tekstovima, kada je subjekat već jednom pomenut i više ga nije potrebno opet pominjati. Na primjer, pas laje, ogroman je i strašan. U drugoj rečenici, ogroman je i strašan. Pas nije pomenut. Nemamo subjekat jer se on podrazumijeva. Bilo bi neprirodno ponovo pomenuti riječ pas. Pas laje, pas je ogroman i strašan. Dakle, subjekat označava ko vrši radnju. Može biti gramatički i logički. Gramatički subjekat može biti izrečen i neizrečen. Izrečen subjekat je onaj koji je predstavljen nekom riječju u rečenici. Neizrečen subjekat može biti sadržan i izostavljen. Ovo su bile osnovne informacije o subjektu. Razumijevanje razlike između tipova subjekta može nam pomoći da lakše i bolje analiziramo rečenicu. Nadam se da vam je ova lekcija bila korisna. Ako je tako, ostavite like i zapratite kanal. Pozdrav!